Dobrodošli u današnjem videu recept za mafine sa sremušem. Jednostavno i brzo se pripremaju, a mekani su, ukusni i zdravi. Ukoliko je veza sremuša 50 grama i ako želite manje mafine, onda dodajte 250 ml mleka, 100 g feta sira, ostale sastojke dodajte kako su naznačeni u videu. A ukoliko je 70 grama, onda 3 dl mleka i 150 g feta sira. Potrebni sastojci: jedna veza sremuša 50 do 70 grama, 150 g pšeničnog i isto toliko kukuruznog žutog brašna, jedno jaje, 300 ml mleka, 100 g kačkavalja, 150 g feta sira, kesica praška za pecivo i po ukusu biber i so. Pre nego što krenemo sa pripremom, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni. Zatim krećemo sa pripremom. Najprije sremuš ili kako ga još zovemo medvjeđi luk dobro operemo, potom isečemo peteljke i narežemo na tanke trake. U videu za veće mafine 70 g sremuša. Umutimo jedno jaje i dodajemo 3 dl mleka za 70 g sremuša. Za 50 g sremuša 250 ml mleka. Pomešamo jaje i mleko. Viljuškom usitnimo 150 g feta sira i dodajemo jajima. Ovo je količina sira za malo veće mafine sa 70 g sremuša. Ukoliko smo dodali 50 g sremuša, onda dodajemo 100 g feta sira. 100 g kačkavalja sitno narendamo i dodajemo smesi. Dodajemo sremuš i pomešamo. Zatim pomešamo 150 g kukuruznog žutog brašna i 150 g pšeničnog belog brašna. Dodajemo jednu kesicu praška za pecivo koja u zavisnosti od proizvođača može biti 10 do 12 g. Dodajemo smesi kao i pola kašičice soli i pola kašičice crnog mlevenog bibera ili dodajemo biber po ukusu. Smes za mafine treba da ima ovu gustinu, dakle ne treba da bude ni previše tečna, a ni previše tvrda. Ukoliko se desilo da je brašno popilo dosta tečnosti, onda slobodno dodajte još malo mleka. U videu za bucmaste, veće mafine radila sam sa 70 g sremuša i 3 dl mleka, a ukoliko želite da mafini budu dekorativni manji, onda smanjite na 50 g sremuša i 2,5 dl mleka. Ova količina smese je za kalup sa 12 mafina. Ukoliko ne dodajete papirnate korpice, onda premažite maslacem ili margarinom, možete koristiti i ulje za premazivanje. Pospite brašnom, otresite višak brašna, a onda dodajte smesu u kalup. U rerni, zagrejanoj na 200 stepeni, pečemo 25 minuta. Ukoliko vaša rerna bolje peče, bit će dovoljno 20 minuta. Pečene mafine prekrivamo krpom da omekšaju. Nakon 15 do 20 minuta spremni su za serviranje. Odlični su uz jogurt, kiselo mleko ili kiselu pavlaku. Iskoristite sezonu sremuša i pripremite ove ukusne, mekane, zdrave mafine. Ukoliko vam se recept dopao, ostavite like. Hvala vam što pratite kanal Lako je kuvati. Na kanalu imate recept za pita mafine i mafine sa tikvicama. Prijatno!